Dunia hin thil kidang ta ai ti ding ham thil kidang zong ti thei be se pon nui zanum ta thim gaw hlem khanin mi pi tampi ana hlep thla dan ana sei hi ti in hi chi thu hi tu kala social media ha ta hong viral a trending chi mama khara in inamu wa I he te diu zong ta sanaumin paudang danga kisei iza ho chu thu chu mai ta in tunia hi ei ho pau mong monga I he dova chitabang ho kona ikiven do theina diu ti yel kho na zala hi ina sei diu hi intin athu hi chin ta he theina diwin gana kho pilamin analu no hitin hi chilima ki mupa hi ibo noa ki titi pa chahin ama sapena he diu chahile ama hi thim gaw hlem hi in content creator mai azo zo sei le a thim gaw dana ki seya pathina kona gaw thu muwa ki seya pathinin December 25 nia chu leise ni tui sang lena asu mangding a hi tia hi mingol izan ham ana hlem thlapa cha hi ibo noa in asai danin pathinin leise na hi tui sang a hin le sa ke ding a hi in ama nung zuya mi ho zo se chu hu do a ding a hi tin social media mangin mi ho komin donation ti ho ana bolin athu ana sei phongin ana ta san sain sumle pai ana chom khomin di lo ta en mi na hlem hlai na hi Christine khang thu sim hi hen lang van noi khang thu sim hi zong le I hin vet to pe a hi le iti a kona akhanga tu ni chan ge a zong hi chi thiem gaw hlem ki ti ho hi jing pe a hi in a hi le hi chi mi pui se ding a hlem ho hi adi lo I he na I pho a I hil zong le pathin le Jesu Christa sei le a hi lo le Christine chon dan di ta hi lowa eizo alhem dana eina gel ki jina layo hi hichita bang hi egam sunga jong adim azangin aumin tulai din mun to ki to dinga wangso hitabang mi ho hi ke hei mangsana dala dap ve ding chu ei dinga thil phapen hung hi jing ding dan hi hicha isei pau ibo noa kiti thim gaw hlem pa hi gana akun mi a hin tu ka la hin social media zo se in hata in a trend ma jing in hi akung suidan a hin sei patlama ko na chu kana vetna kana khul jing kha cha hin aji chu ama hi kata asana ka zui nom hilowin athil bol hi nui zanum ka sa chuban le ahung ki su zum ding hi kana mu masat pe pe a kana nga lel ta kha cha hi athu hi ka he na ki chai sa jing ding tia jong hi ka ki gel kum jong om ji in aji chu sei jong ka sei nom be se lawa hin hi jong le hitabang thim gaw hlem tam ta ila awa ho kuna ki ven do na dinga hi ka hin sei nom zo hi athu sei ho athil bol ho zo si hi ato alua keisanga hezo jong na diu a hin atil abula pathenin ka komin thu asen leiset mum pi jong ti daute to ama ho gam gana sung tuilina ka su mangding a hin hi ja chu kung na suiding mi tampi na hu do ding a hi tia athu sein a kona jong chu thim gaw hlem a hi ti chu ki hedo jeng the hi amana sei ben achun pakai jesun ei sei pin hi chi tuilet na ding ni chu December 25 ni hiding a hi tin zong asein Christmas nia chu tuilin na sata ding tia hi ana sei hi a hi le Jesu Christa ta san le ki pa na thu pha ta san mi ho chun hi ti chun ibo noa kong sim na ding chun anei ago ho ki san azun sumle pai tu thei zo si atun pan na thei chanin pan ana law ne hi a hi le hi ti chun aphat tip phat chu ahung nai tul tan a hi le athu sei bang le pathina kona agaw mu asai dan ho to thilche dan ahung ki tu mo deu jing tain ami hlepna plan chu ahung ke do deu ta nei aji chu content creator dang ho akunin hi chi kung ho chu ama sim jong hilawa mi kung sim sa la a gawa alu na hi tia chu content aga sim mai a hi dan ho jong chu het do in ahung ta nei akung chu aman asim lo se jong chu hi tapuin asim ho chu sumle pai neu ha khat be api jong hi di ki lo hi ta chu ngaman mi ho kung sim namuna chu gachi jia bora sangkhol iti dingham hi chi khawdi pun ti deu ding dana sangkhol khat bora a ki sim akiwana masanglai thiem gaw hon khawdi pun akisil ji bang wa chu mi hon ata san the te na diu wa hi video agasim mai ji a hi hitia chu khawdi pun chu akiwana kung kisim namuna chu gachia tauna ho aga manjia ataw pu ma chu pauza chum le angai lo mi het lo ipp ham ho hi aga bol khom jia mi ho mit vena
lagaw chang dana agel na thei diwahi aga bol ji a hi ahin hichelai hin a content sim na aman kung nei te hin hitia amho kung sim sa akona content asima mi ho ko ma sumle pai ana chop khom lami ana hedo powin khununga mi hon ahin sei pi nawa kunin ahin hedo bo nei hichelaya gana mi mama youtuber pahin amun agave na amuna mi ho akhe ho pi na chun mi ho chun hiti hin asayun ama cha chun akung nei pa het lole phalna umlowa thil abol zin anei ten amanun anavo ove ti injong asayun hi aum dan hi ibo noa kiti pahin awa lele na hi chikung kisim ho hi agamu do a cha ko na chu social media a hi content a hin sima a hi le mi ho hin ahin ta san thei ten phara hi hi chan hi hung hlung kha hi ding ham ti jong hi gel na chang jong om min hi he chi kung nei ten anavo ni wa chun police khun in jong ana pelu nun he jong le mi him chu sum om phona hi le le si na hi a hi mo lo hi zen police ho in jong hi ti chun i ma lo lowin a hin hla do ki taw ni hi a hi le hi cha chun a thil bol chang a jing pun hi ti chun ana to chu azom jing pen athu sei athil bol ta san mi a million sa sim ho chun anei ago azuun agam lei sino azuun a in ho ki san azuun kung lien ki sa do ahi na dingin sumle pai ana tu do nei Christmas ni masang ni thum vel la chun Africa gam sung pumpia gam chum chuma kona ibo noa ta san le kung ki sa na dinga pan hin la mi za nam pi hi heche kung namun lama chun kung sunga chan anei thei te na duty in ahung ki khop khom su hi lo nei a hi le atip ni khu December 25 ni chu ahung hlung tan hi jong le ibo noa wang alim amel mu pha in om ta pu nei akung sim namun a hi tia asai na langa om sangin ibo noa chun hin khunum ta ina mangin Mercedes Benz car laksom git walam man khan hi aga ki choin alhai le le na hi aki sa na hi vet le nuizan ta khat cho hin pathinin le sin hi tuya hin su mangding ai tai tia hi ana piang le le hin ai wanga hi ama ma hin car laksom git wal man zen khan hi aga ki cho ki na lai hi hi chia aman a hlep phla mi ho dinga hi igela a hi le chun pu na ta cho hi tho hin aji chu anei ago ho ki san azu do wa sum a hin tu do jing wa hin angol ga o ane o hi ti ding jong chula mi him het na la samma ma mi dim se lai jin ama ho mo oi mo ji jong om ki di pon hi a hi le date 25 December Christmas ni cho ahung hlung tain gula aju ta puin wan la thing selin chi chung chunin zan he jing ka lam chan ge jong chun amuna tuilin de ham tia veli jing jong mi om na lai ne hi hi che hin 25 December nia tui ale lowa imacha asolo phanin mi hon ibo noa chu thudo na ne yo nahi le ama hin bailam chain anadon but kinin kin 25 December ka ti hin iti kum hiding ham ti ka hepoi hi ji chun mi zo chen taw na mangotin pathenin akum ai hin sei pi na diwin taw hi te akiti nom sel kinin hi ibo noa hin hi che athil gon hi thaizan ham pi luna a hin che pi hi tain alangkana igela a hi le hi chi thu hi thil ki dang ta khat zong hi tia sei the hi aji chu ibo noa hin a social media ho azong anung zui ding followers 380,000 lami asu khoma hi tia chu akung sim dan ho chu ania hi update hin bol ji hi ata san le amanung zui mi tampi awm wangin gana mi tampi in hichipa hi content creator mai mi koma kona sumle pai ne mangding ngai tu bo hi ti in ngona video tampi asemun Mercedes Benz car laksom git walman anaki cho jong hi approve na khat hi ti in ase ne hi ibo no hi athina kona thilmu vision nei thim gaw dana ake seiwangin a social media ho in advertising chum ho jong abol jin December 24 akona January date 1 chan ke ka sunga SK Tower muna game night program ding in hicha cho hung hlasu ke ding ti in jong team na anei ni hi ibo no se helowa hitabang mi hodan ke chipna ne ya milham ho ke chipna nei mi ho akona hi ikichi thei ten chu hung poimo ding hi TikTok le social media platform za chumchuma kona hung viral video ho chu imudio hin eche thim gaw lem pa ta sana anung zuya Christmas nia chu leise ge chai ding hi tai tia ibo noa kung sim namun lama kisu khom ho chu veleu chun
atam dan chu than la abang jing on hi a hi le hodan ki ti hi mihim te dinga khamna thei lo na sata tabanga hin mihim khat chun hodan khat a hin ta san nga la a hi le ipi sein lang ipi lo jong la chun kho che in tin ata san chu a hla lo hil ding hi aji chu amahon a pastor pawham a hi lo le a thim gaw pawham chu pathin dana angai tu wa asai se chu di asa jing wa avom jong asan a hi atile amen ati ki jing o hi hichi ibonoa kitipa pastor le thim gaw dana ki sei pa jong hi content creator mai a hin a Instagram ho lunovin lang ve jong lew chun na het jing the o hi hichi tabang angai lo ta thil su hi tua asu hi ama sapian jong ai di point hi ji chun mi ho hin hitabang thil su ho om ting le mi him te ki hu do na ding khat anom te ji hi ti hi a het wa hichi banga chu tua ibo noa sei banga pathenin thlathum sungu azu sa na dinga hi ama kung sim sa bo hi ki hu do na thei sun ai tai ti ai ata sanoi hi ibo noa hin gana gam sung kopi za chum ho achia hichi tuile ding thu hi agahil hang le zia anung zui ding mi tampi akisim do a amho kona chu sumle paya pangnum om le tia jong hi donation jong ana bol ji hi hichi tuile ding ana sei masa pena chun December 25 anati in a hi le khonungin atip ni khwa tui ale ta alo je in aki hu do theina ding in ki hlaina thu ana sei kinin pathin komin ni thum sung an ne lo tui don lovin ka tawin a hi le pathenin kathum na sangin tuilen talo ding a hi atiki ta na hi hitia ta san theilo a hi na kilang ta om jing wanga hin mi tampin ata sanon ana zui tho kinun a hi Genesis bungko chang somlagup somla sagin achon pathenin tui pia leisin hi asu mangkit ta lo hilding in kitip na ana semin a hi chuti a hi le hi chi se akona jong chu ibo noa kitipai athlem bo a hi ti hi het do jeng the hi in ia ti le anung zui ding ai lo le ata san ding hi za ni ana do te na lai hiding ham ti hi lungdan ta khat choi hi a hi le December 25 chula akichai hi tain tuile na la ta puin hi je chun anung zuya anata san mi phapep alung hang ho chun akong sim ati jong chu a hal ha danun akilangin video hung viral khana chun akimui ne hi hitia athuti banga alhun lo phanin mi ho chun ibo noa chu thim mo achanon azat zana hin sei phanun aman jong ama ho thu do le thu sei ho chu don but na dingin video khara hin sim kinin hia chun kin kuima ane go zu dingin kasol khapuin ana to nawa kona a hai diwin jong ka sei khapoi hi jong le tu chana tauna a e hin ki thopia e hin zui jing ho zo se chungin ka ki pa mongin pathenin phatheina bu hen lang mabana jong ai hin support chom diwin ti in thum na ana nei nei athil bol hi phate gel tu chatlewen mi hlep phla na lin ta mong a hi ti kilang jing a hi ibo noa hilawa South African pastor khanin leise ki chai ding a hitai tia ami pi ho ani ego zo siu azu sa mi pi ho gamla a apuya pathin gam hung hlunding ananga o thu tu masang lang je ma ki sei ho jong chu in he te diu ai in he chithil so ajong chun mi pi tam ta in gamla chun pathin ahung kuma wana ala to diu ananga on hiti chun phat so ta anga jingon hi jong le wang sinom ta in pathin chu ahung ta puin hui kung ka hepoi sakol kang talai leng thei ham a hi lo le kung in nei leng thei hama pathenin ahung pui to diu tia akinep naw cho ana thon hi ta ne hi he je chun su na ding het mo phanun a in lam vin ahung ki le gam ki tawe ne hi hiti hin lampi za chomin satanin mihim te a hin mangcha jin pathin le athim gaw danin ahung ki sei jin wanoi mi tampi amunin apui se jengin hi abang chu lagaw thinga ki sei loi abang chu thim gawa ki sei loi abang chu pathin amata hongkum dana ki sei loi hitia hi lamchum chuma mihim te hi apui se jinga hin hi chi hi a he thiam lo tamkit ma hi hi chi tabang Bible to ki to lo thil ki bol zo se hi pathina kon a hi pui ti hi I het jing diu hi poimo hi aji chu Bible ma in ein hil masa dim mo hin khonung le pathin le thim gawa ki seya kamin pana na hlem thladiu hung pung ding a hi tin jong me theu bung som ni le li chang som ni le thum som ni le li na achon a ki sunin ga simu hi te chu ting le khat tawin
na zauwa ven Jesu Krista hi ko ma ome a hi lo le ko ko ma ome ti zong le ta san hi un izi ina mi ti le Krista thlem ho le thiam gaw thlem ho hung su do un tin mel chi na lo pi ta ta le mu ki dang dang a hin be sa ding a hi thei le thlen chum te ta jing zong a hin hlep la ding a hi tin a ki sunin a hi ichita bang thiam gaw thlem ho hi ita san lo eima khuna kingam a hinain hi zong le adi lo khat ta sana ki benglam su sip tho jing ding ki ti zong chu eima dinga wangse na chung nung pen hung hi ding a hi hitabang mi ho hi ata sana anung zui mi hon sei kin hen lang hi le o pathinin ataw na asana hi ja chu tuilin talo hi in pathina dingin a hi mo om pui adu ada ati ki te di hin a hin la pathina kon hilo satan man cha le pathin le lagau thing dana ki le ma na tong ho hi asot apal chu thu chu mai tain ni khat lewang ama ho hong ki sumul pho tho di hi ti jong hi ana su do sa mi tampi ho akona phot chin the hi aji chu revelation bung som ni le ni chang som la gi som la ko na chun hi ti hin a ki sunin he chi le khabwa lagau thu sei do hi aza chan ka he tu sa ka sei pi hi koi hi le hi chang hi abela om le pathinin hi chi le khabwa ki sun su gam na ho chang se hi achunga abelap ding hi chule koi hi le lagau thu sei do hi chi le khabwa thu ho lamang om le pathinin hi chi le khabwa ki sun hin thinga kon le khopi thinga kona chu achan ala mangding hi ati ne hi ji chun nata san chu di lo ham ei ma ho iki khol chin wang chu hung pai mo ding hi tu ne ding hi chan chun chai hi ti in lagau bu le lagau thlem ho akona ki kang se thei chi ding in pathinin phat thei na bu su ke wen